Wah, ano ngandang apa ngandang. Atas. 1, 2. Gimana nih? Kamera. 1, 2, 3. Sekali. 1, 2, 3. Bebas. 1, 2, 1. No. Hah? Ayo nih. Lep baru nero. Lep. Nah, nyalah edit. Hah? Gambe. Ter. Saya ini Aries Corner. Anu, Kandar. Tak boleh. Oke, semata Madasya. Terima kasih sudah hadir. Kita OTW pulang. Bayu Channel. Berbagai kabar Bang Bayu. Berbagai kabar awak sana awak. Berbagai kabar Bang Bayu. Bruno Sasa official, subscribe juga, jangan lupa di subscribe Bruno Sasa, Bayu Channel. Muli. Semoga Lombok. Awas sehat-sehat doang. Alhamdulillah. Mau balik kampung. Saya orang Sumatera sekitar kenal lah. Arab baru le Malaysia jual dulu. Harus channel entah. Ini. Siapa nih? Raden Al. Boleh Ibu. Tawar yang. Bi balik Pak Akub. Pada area Pak Akub. Ya guru tiang lah orang lek bang anda lek SD Santaran lah ya. Ya. Ya lek bang Pak Akub lah. Pada area. Ini ada Santereng dekat anu Santereng. Dulu lek Mekarsari Pemekaran. Dia ada keluarga di Santereng itu. Gitu. Gitu partner lek kan. Mekar. Anu ada Santereng ada sama. Bat kates. Lek kasih teman? Masa BB ano? Oh, ini ada cewek tuh. Bayu, milih cewek Bayu. Oh, Iskandar nih. Mau. Bang Rojak. Di depan anu. Bani. Di depan. Pada. Oh ya, dulu ya. Main sai.
Nih, anu Pagutan Loteng. Jangan lupa mampir Jangan lupa mampir di Krasban. Krasban channel. ke channel Raden Al. Channel. Hah? Lapah tuh. I like it. I like it. Liwat dulu kan ini anu bang. Bang. Mohon Hah? dulu Dede Oh. nanti liwat. Oh, ini mah Lapah baru nanti. Hahaha. Oh, lapah terparas epidemi ayam. Kalau atau kelambi Hendri semekat dulu nih. Lapah Bang Aris. Nah, ada berak ule. Ele anu code ele mantang. Perapatan mantang codean. Buat telepon anu nih. Ayo Emi. Harap Tony ndak milu. Harap milu Tony begawe ande, milu gampang. Tony Mbe Bayu. Tony Suja. Tony Mbe, ya live nih. Ini Angkat Tony Mbe Bayu coba Mbe balik anu. Sang milu kan nih. Ini kah kita ambil harap kenal. Tony saya Oh. lagu karo. Tony gunung ngamuk. Tony guna ngamuk. Jangan lupa like, comment. Sip. Oh, ini paling gagah ini. Ah, ada dia? Halo, Mbe to Mami. Oh, dan mah jalan pas sudah dikit ya selesai nih, sampun selesai kerekod. Dia jalan pas lemah baru Bali langsung tebus Pak perempatan Mantang. Kita masih tengah hari ini tak ada nih. Halo mana nih? Gagah Bapak Raden ah. Assalamualaikum. Nah, sudah balik lagi. Ya apa sih kayaknya? Bagus Matan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa di subscribe channel Kancil Lombok ini ya. Channel Kancil Lombok. Jangan lupa juga mampir ke channel Raden Al. Channel Channel. Teman Sasak. Oke, terima kasih. Oh, Emi deh, Emi. Mau